Pre nego što prepustim reč koleginici Tijani, imam jedno prosto interesantno zapažanje, to naravno ono što sam našao, ajde da kažemo kao uzori ili kao neko koga smatrate svojim idolima, su navedeni James Joyce, Virginia Woolf, Elena Ferrante i Lewis Carroll. Vrlo neobično društvo za moj pojam, pa jel bi mogli malo da mi to približite, kako to tako interesantno društvo da se nađe kao, ajde da kažemo, uzorita skupina za jednog mladog pisca? Pa čini mi se da su ta 4 imena, da ih je neko doveo u vezu, govoreći konkretno o posljednjem romanu, odnosno o mom prvom romanu, kažem posljednjem kao da ih imam 50, a imam samo jedan, ali recimo da od tih koji ste naveli, meni je James Joyce mi je bio najvažniji, ja sam anglistkinja i dugo sam se bavila njegovim radom, preko 10 godina sam izučavala sve što ima veze sa Uliksom, i drugim njegovim knjigama, tako da je nekako Joyce našao također put u moj roman, manje očigledno od možda Carrolla ili Ferrante, ali mislim da je to dobro. Ja vjerujem ne vjerujem u nekakvu originalnost. Mislim da originalnost uvijek ide sa kompleksom Boga. Mislim da svi umjetnici uzimaju se raznih strana i onda je zapravo jedino originalno kako ćeš ti te elemente da posložiš na nov način. I recimo da sam ja te pisce i druge pisce u svom romanu pokušala iskoristiti ono što mi je bilo korisno da bih ispričala neku svoju priču. Dobro, eto, mi smo tako razbili led za večeras, a sada bih volio da se uključi naša koleginica Tijana i sa svojim načinom gledanja na ono što vi stvarate. Hvala, Branko. Dobroveče. Lana, dobroveče još jednom sa moje strane. Zdravo, Tijana. Vi ste više puta govorili o tome koliko vam je bitno ciklično ponavljanje kao kod časovnika. Pa sam ja htjela ovaj razgovor da započnem na mestu na kom ste stali u razgovoru u emisiji za Nivo 23, da, ja se izvinjavam. Gde ste govorili da u tom trenutku radite na zbirci pripovedaka sa temom dečjih trauma, pa ste citirali Georgija Gospodinova i rekli da iza svakog čudovišta stoji jedno uplašeno dete u nekom podrumu. Pa sam prosto htjela da vas pitam da li iz te perspektive možemo sagledavati i umetnika, to jest umetnost uopšte. Da li je umetnost zapravo jedna dobro filtrirana trauma? Wow. Moram da priznam što su ljudi mlađi, to mi postavljaju kompleksnija pitanja i kad odem na filološki fakultet, najteže mi je zato što zapravo svi imate zaista fenomenalna pitanja. Pa interesuje me dosta trauma, interesuje me kako se ona nasljeđuje i kolektivno i individualno i mislim da je svuda u svemu što sam pisala zapravo prisutna na neki način, čak i onim nekim starijim pričama kojima možda danas nisam toliko zadovoljna, ali bavila sam se tim pitanjem kako nasljeđujemo traumu, kako se ona nasljeđuje u jeziku i šta kasnije s njom radimo. To me nije zanimalo na neki način nekakve jeftine terapije i self-helpa, zato što prosto ne gledam tako na književnost, nijem ništa protiv da neko drugi tako gleda na knjige, ali to nije ono što ja radim. Već prosto kako se to izražava, šta s tim možemo da uradimo. Tako da to me zaista zanima u radu, pogotovo sad u toj zbirci koju pišem. A što se tiče umjetnika ne mogu da generalizujem, mogu da govorim iz neke svoje perspektive. Ne bih išla toliko daleko da kažem da sam imala nekakve
traume iz djetinjstva, ne mogu zaista to da uporedim sa svojim likovima, ali recimo da je cijela naša generacija, Branko nije htio da kaže godine, ali ja ću reći, ja sam 86. godište, ta godina mi je dosta zanimljiva i zbog Černobila koji se desio te godine, pa je nekako bio prije i poslije ovog našeg kontinenta, ali i zbog toga što smo rođeni poslije Titove smrti, netom prije raspada Jugoslavije i zato što se cijela naša generacija zapravo nosi s jednom traumom, velikom traumom naših roditelja koji su izgubili veliku priču koju su živjeli, traumu rata na ovaj ili onaj način, neki su preživjeli više, neki manje, i mislim da je važno da se te traume obrade. To ne znači da mi moramo da pišemo direktno o njima, ali treba da se bavimo jezikom i formom na način da istražujemo kako je ta trauma utjecala i na jezik i na formu. Dakle, ne treba samo pisati o teškim 90-ima, ali isto tako možete sjesti napisati roman o saksiji cvijeća, a da zapravo pišete o traumi. Dakle, zato mislim da je kod nas, ako govorimo o Balkanu, to je ipak nešto što nismo, čini mi se, do kraja sagledali ste svih strana, i većina pisaca, savremenih pisaca, spisateljica koje ja poznajem, se zapravo bave tim pitanjem. Ne znam da li sam odgovorila na jako kompleksne pitanje. Jeste, možda je moj odabir reči trauma bio malo pogrešan, trebalo ipak da nađem bolju reč, ali vi biste to sigurno bolje uradili. Ako skrenem malo sa tih nekih suštinskih pitanja, sada ste pomenuli Joyce-a i nekako kad god se govori o vama, bitni su ne autoriteti, nego na koga ste se ugledali, pa me zanima kada pogledamo ovu savremenu umetnost i film, da li ste gledali ova filmska ostvarenja Alisu u zemlji čuda i Alisa iz ogledala? A ako jeste, onda me zanima da li i takva neka komercijalna ostvarenja mogu na neki način da dotaknu na suštinska pitanja kako ima je išao Lewis Carroll. Pa, ako mislite na ove Bartonove filmove, ja bih ili pa James Bobin je reditelj, mislim na ove filmove, poslednji izašao 2018. godine. Da sam ja. Ja sam uvijek za to da svako interpretira bilo koji tekst kako god želi. Dakle, ne mislim da je jedan tekst sveto pismo koje može i smije da se čita samo na jedan način. Vidjeli smo šta se desi u civilizaciji kada se preozbiljno shvati jedna knjiga. Tako da meni je sasvim u redu da svako interpretira knjigu ili dijelove knjige ili ono što on ili ona misli da u toj knjizi suštinsko, u kojoj god umjetnosti, na koji god način. Koliko to odgovara na neka važna pitanja u knjizi, ne znam koliko sam ja ekspert da to kažem, mogu definitivno da kažem da jeste od crtanih filmova do nekih drugih filmova, čini mi se da se previše o toj knjizi govorilo kao knjizi za djecu, budući da ona mnogo više od toga. Također mislim da je neka savremena čitanja se možda previše osvrtala na neke biografske, ne toliko provjerene činjenice o Carrollu, na koje gledamo očima 2020. a ne tih godina, a neka druga pitanja, dakle pitanja logike, matematike, filozofije u tom tekstu su ostala skrajnuta i to je ono zbog čega mi je žao. Ne mogu sad da se sjetim meni omiljeni film Alisa u zemlji čuda, mislim da je to bilo da li to 70. neka ili 80. neka, ne mogu se da se sjetim kako se zove. Ja sam ipak malo starija, Tijana, vi ćete mi oprostiti, ali ima zaista odličnih filmova i predstava baziranih na Alisi.
Tako da, ne mislim da bi se Carroll ljutio, on je bio čovjek koji je sve to bilo zapravo odlično. On je sam, na primjer, bio za to da se prave magneti, iz Alisa u zemlji čuda, da se pravi kišobrani, dakle sad taj ono što bismo danas zvali merchandising, njemu je to bilo super, tako da mislim da bi bio zadovoljan svim što se danas dešava. Da, mislim da to poređenje sa magnetima konačan odgovor na to koliko su uspeli da stignu do suštine. Ono što naši slušalci i gledalci ne znaju, mi smo razgovarali pre toga i ja sam pokušavao na neki način Lanu da uteram u neku varijantu saradnje sa našom produkcijom, ali smo to ostavili za neki lični razgovor kad ona bude u Beogradu, pa sam zato to i pitao. Prosto to vi znate, ali možda i ovi što nas slušaju treba da bolje da shvate. Našu produkciju u stvari čine samo studenti. Najviše delom sa Filološkog fakulteta i sve ovo što se i sada rade sve studenti, uključujući i postprodukciju, snimanje, montaže i tako dalje, sve studenti Filološkog fakulteta, koje je također ovog puta pozivam da nam se priključe, jer smo neprestano otvoreni. A hteli bismo da iskoristimo priliku, kad budete u Beogradu, naravno, sem da se sretnemo, da dogovorimo i tu nekakav oblik saradnje, pogotovo što ćemo mi imati različite jezičke redakcije, pa verovatno da biste u nekoj od njih na neki način mogli naći nešto što bi bilo vama interesantno. Na kraju ću još sa dve stvari se zadovoljiti na kraju. Da li bi mogli da mi kažete odnos između, što bi rekli, papirne knjige i elektronske knjige? Kakav je vaš odnos prema tome? Ja čitam jedno i drugo, moram priznati, kako u kojoj prilici, ali ljudi obično kažu kakav elektron, dok mi nije knjiga u rukama, to meni nije čitanje i tako dalje. Vi verovatno kao čitala sigurno vrlo aktivan, imaš neki poseban odnos prema tome. Pazite, moj stav je jasan, ako je tekst dobar, meni je apsolutno svejedno, meni je važno da dođem do njega. Iako preferiram možda knjigu od papira, čitam i elektronske knjige zato što ima jako puno knjiga do kojih ne mogu da dođem. I zanimljivo je da u 2 minute mogu da ih skinem. Ista stvar je bila kada smo prešli sa scrollova na Gutenberga, mislim, isto je bilo ljudi koji su rekli šta je ovo je blasfemija, nećemo da čitam ove kvadratiće papira. Tako da se to uvijek događa. Ja ne vidim zašto, ako je tekst dobar, zašto ne bismo koristili nove medije, da taj tekst dođe do više ljudi. Isto tako nemam ništa protiv audio knjiga ako se radi o dobrom čitanju, o dobroj izvedbi. Na kraju kraja toliko je slabovih i slijepih ljudi, zašto bismo pobogu njima oduzimali mogućnost da čuju knjige. Čak mislim da je piscima dosta korisno da slušaju knjige, možeš dosta toga da naučiš. Tako da sam apsolutno za sve te nove medije, što da ne. I uvijek kažem, radije ću da čitam dobru knjigu na tu neku elektronsku knjigu, nego da čitam nešto loše u najljepšem mogućem izdanju. To je to.